i u studiju su nam se pridružili gosti. Govorit ćemo o samcima kojih je u Hrvatskoj sve veći broj. Ti si rekao podatak svako 4. kućanstvo je samačko. Je samačko. Dosta zvuči alarmantno. Sad, neki mladi to danas i biraju. Zašto? Zašto se tako teško odlučuju na ženidbu, na stvaranje obitelji? S druge strane imamo stare ljude koji su silom prilika ostali sami pa i usamljeni, a nekako nam se čini da je najgora kategorija usamljenosti kad jesu u vezama, brakovima, obiteljima, ali se unutar njih osjećaju izrazito usamljeno. Osobno mislim da je to najteža kategorija. To ćemo prokomentirati s našim gostima. Stigli su nam... Evo, izgubili smo se. Gospođa doktorica znanosti Lucija Šutić-Barbarić. Magistra, nije više magistra, doktorica znanosti. Sa Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu. Dobro vam jutro. Te Nedeljko Marković, diplomirani socijalni radnik, predsjednik udruge Pragma. Dobro jutro i vama. Dobro jutro i vama. Dobro nam došli. Hvala. Uistinu, poražavajući podaci kad kažemo da je gotovo svako 4. domaćinstvo, kućanstvo u Hrvatskoj samačko. Dobro, pa je, ali ja mislim da je tu jako važno sad prvo definirati što su samci. Zato što vam neki definiraju samce kao oni koji nikad nisu bili u braku, neki su samci zato što su udovci ili udovice, zato što su razvedeni, tako da sad je tu jako je važno, evo, vi se možda više bavite sa starijom populacijom koja je samačka, ja sam više upoznata sa podacima o srednjoškolcima, studentima, tako da samci je vrlo, vrlo širok pojam i zato je možda i je toliko su velike brojke jer je jako teško razdvojiti što je, koja je zapravo kategorija, o kojoj je zapravo kategoriji riječ. Ali kad se podvuče crta, ljudi su sami u svojoj kući. Prije svega mi smo staračko stanovništvo, dakle mi starimo svake godine i to je nepobitna činjenica, a znamo da je većinom samačko kućanstvo ili život kad se sam je povezan sa starošću, je povezan sa smrću bračnog partnera i jednostavno to je naša činjenica i zato smo nekako i veći u odnosu ostatka u Europe, zato što imamo značajan broj starijeg stanovništva. Pa da, baš smo o tome i često znali razgovarati u našoj emisiji. Umirovljenici koji su sami, vrlo često podkapacitirani i s primanjima koje dobivaju. Kako im mi kao društvo pomažemo? Mislimo li na njih? Jesmo li uz njih doista? Da, pa to je uvijek jedan veliki društveni problem zato što imamo osjećaj kao da se život odvija ovo do 65. godine. Radimo, stvaramo, uplaćujemo nekakve tamo doprinose i vjerujemo da ćemo nakon odlaska u mirovinu zapravo uživati u plodovima tog svog dosadašnjeg rada. Za jedan dio ljudi to je i činjenica. Dakle, osobito ako su imali pristojna primanja, ako su imali obitelj, ako su imali jednu veliku socijalnu mrežu, no jedan dio naših ovih starih nemaju, nažalost nisu imali niti nekada nisu niti mogli raditi ili su ovisili o prihodima, uglavnom kada je tu riječ o ženama, staračkim kućanstvima, one su ovisile o prihodima muža i nakon njegove smrti, dakle one su naslijedile često tu njegovu obiteljsku mirovinu koja je značajno niža. To je sličnija i socijalnoj pomoći nego mirovini. Evo, u takvim obiteljima, odnosno takva samačka kućanstva žive osobito teško i kada pričamo s njima, oni će uglavnom govoriti da imaju osjećaj kao da ih nitko ne razumije, kao da je zapravo, kao da je taj njihov materijalni status povezan kasnije i sa njihovim osjećanjem nepripadanja u društvu. To je jedna strana priče, druga strana je da je sve veći broj mladih koji se odlučuju ostati sami zbog karijere, zbog toga što ne žele obitelj i onda dugi niz godina žive sami. Možda kad odluče biti s nekim, to više nije to, jer ne mogu si naći partnera koji bi im odgovarao jer su standardi visoko postavljeni. Je. Mislim, to vam je mišmaš svega. Dakle, ono što mi primjećujemo recimo u sklopu projekta Protect na kojem sam bila suradnica, smo istraživali srednjoškolce i to je bio uzorak od nekoliko tisuća srednjoškolaca i mi vam vidimo da u dobi od 16-17 godina kad je običajno da imate simpatije, da izlazite na spojeve, da budete u vezi što možda nije veza kakvu mi imamo u odrasloj dobi, ali je veza. To je dakle sve nešto što nam je razvojno očekivano i potrebno. Mi imamo samo 30% mladih, 20 do 30% koji su zapravo u vezama. I onda ako se vi ajmo reći, ne izvježbate na tim nekakvim nižim razinama odnosa, zapravo ne isprobate to, nego odgađate to zbog škole, zbog studija, zbog razvoja karijere i onda odjedanput se trebate vjenčati. I zapravo imamo jedan veliku rupu u tim odnosima gdje mi ne uspijemo naučiti kako biti u odnosu, nego se odjedanput očekuje da preuzmemo najveću odgovornost koju možemo u kontekstu odnosa. A ima li to veze i s time da su mladi prestali biti spremni na preuzimanje prave odgovornosti u životu, u smislu da ih to nismo učili od najranije dobi, a imati brak, vezu, dugoročne odnose je kompleksno?
Lako moguće. Dakle, s jedne strane i roditeljima odgovara da im djeca nisu u vezama, zato što onda nemaju puno briga, mogu ostaviti sa strane, ma šta će ti to, fokusiraj se na školu, fokusiraj se na obrazovanje. I zapravo ne razmišljamo, nama se pokazalo da recimo oni mladi koji su skloni ponašati se u skladu s normama, zapravo se rijeđe upuštaju romantične aktivnosti. Pritom ne govorimo o seksualnim aktivnostima, nego baš romantičnim aktivnostima tipa izlaženja na spojeve. Tako da s jedne strane imamo te nekakve norme, s druge strane imamo to da možda zaista mladi nisu skloni, da ih štitimo od preuzimanja odgovornosti, a zapravo biti u odnosu je odgovornost. Odgovoran si za svoje osjećaje i za osjećaje druge osobe. Tako da je lako moguće, da. I onda ono što sam spomenuo, tolerancija prema partneru koji bi možda mogao biti s vama. Tu tolerancije u stvari gotovo da ni nema danas. Pa da, danas na društvenim mrežama zapravo imamo te fenomene crvene i zelene zastavice. I sad tu ne govorimo o tome ja sam u toksičnom odnosu, ja sam nesretna, ti mene ne poštuješ, nego tu govorimo o tome meni se sviđa kako ti govoriš, kako ti žvačeš. Znači, banaliziramo stvari jer zapravo nekad je kao jednostavnije nam biti sam. A u biti bliskost, potreba za bliskošću, potreba i za prijateljskim i za romantičnim odnosima nam je temeljna ljudska potreba. Ja bih se samo tu nadovezla na ove socijalne mreže. Treba razlikovati biti sam, ne imati partnera i biti usamljen. Zato što ako imamo kvalitetnu prijateljsku podršku, obiteljsku podršku, onda nije nužno problematično ako nemamo partnera. I dobro, mi sad sve ove probleme detektiramo, postajemo ih sve više svjesni, imamo istraživanja relevantna. Što činimo po tom pitanju? Da, za sad uglavnom komentiramo, uglavnom se čudimo brojkama da je to 400.000 samaca, samačkih kućanstava. Kada je riječ o mladima, mislim da svi smo suodgovorni, od medija do nas koji radimo isto sa mladima. Dakle, ako u fokus stavljamo nestašicu stanova, visoke cijene stanova, loše radne uvjete, loše poslodavce, ja bi kao mlada osoba 5 puta razmislio jesam li doista spreman sada vjenčati se, preuzeti obvezu i još rađati djecu u takvom jednom nesigurnom, lošem, zlom društvu. Vidimo i ratove i globalne krize i to loše utječe na mentalno zdravlje naših mladih. Dakle, ta stalna izloženost toksičnom, lošem raspoloženju, naravno da problemi postoje. Imali smo mi stambene nestašice i zadnjih 100-tinjak godina. To nije ništa novo. Ali imam osjećaj da smo stavili u fokus taj materijalni dio i mladi naravno postavljaju pitanje ako ne mogu zadovoljiti taj materijalni status koje je društvo postavilo. Ja jednostavno nisam spreman onda preuzeti niti odgovornost za tu drugu osobu, niti odgovornost za djecu. A vidimo da, evo, trudimo se, otvaramo stalno nove vrtiće, nove nekakve usluge. Zapravo mi rastemo po standardu. Mi bi trebali imati zapravo i u teoriji i u praksi zapravo tu jednu društvenu podršku da slobodno rađamo, da imamo više djece, a ipak zbog stilova života odlučujemo se da nećemo ići u tom smjeru. S jedne strane onda to društveno odgovorno razmišljati da bolje biti sam jer neću moći nekome nešto priuštiti u životu, što partneru, što djetetu, a s druge strane dolazimo do one priče, ipak je to egoistični način razmišljanja. Uvijek je bilo na neki način, kako zna jedan naš kolega reći, uvijek je bilo teško. A je, da. Mislim, jako smo stavili naglasak, ovo što ste jako dobro rekli, jako smo stavili naglasak na taj profesionalni uspjeh. I tek onda nekako u našim istraživanjima se pokazalo, recimo sa studentima, tek kad sam profesionalno uspješan, tek kad izgradim karijeru, onda mogu razmišljati o obitelji. A to može biti sa 45 godina. Tako je. A onda je već možda malo i kasno. Mislim, nikad nije kasno. Zato je tema o kojoj ćemo kasnije govoriti, se zapravo nastavlja na ovu, a to je tema neplodnosti među parovima koja je možda i prirodna nekad posljedica ovoga da sa 40 i 40 plus godina krećemo. Evo, neki dan sam razgovarala s jednim prijateljima i kažu dobio nam je sin dijete, ali kaže sve su napravili obrnutim redoslijedom. Prvo su dobili dijete, pa su došli živjeti kod nas, pa tek onda su našli posao. Ali su dobili dijete. Je li to ludo ili je zapravo zdravo? Za mene je to zdravo, lijepo i mislim da možemo i poticati mlade da jednostavno krenu u život, da jednostavno te svoje društvene odnose koje moraju formalizirati u jednom trenutku i preuzeti onda doista tu odgovornost. Jednostavno da ne osjećaju strah. Teškoća će uvijek biti, to je logično, ali zato imamo niz institucija, niz organizacija koje mogu pomoći u rješavanju tih problema. Kod starih samo ljudi je jako važno, nama se znaju nekad javiti i kažu osjećam se, ne znam, sa 75 godina usamljeno, nemam prijatelja. I uvijek je pitanje, pa što smo radili prethodni dio života. Dakle, mi prijateljstva stječemo cijeli život. Mi moramo raditi evo, od svoje mladosti, od djetinjstva na stvaranju te mreže, pa sve do kasnije životne dobe. Da, ali neki dan mi se baš djed požali, on ima 85 godina, kaže, svi su moji umrli. Kaže, nemam više svoje generacije. Tu nadomješta druga sad generacija. Obitelj, članovi, susjedi, volonteri. Mi često pitamo, pa ili vi negdje hodate, ili sudjelujete, ili evo, telefonski možda kontaktirate prijatelji. I tu je važno stalno ljude poticati da ostanu u
u vezi sa drugima, da se čuju ili telefonski ili fizički, dakle da jednostavno ne dižu ruke od društva, makar se nekad čini da je to društvo opterećujuće, teško, govori se uglavnom o problemima, ali ipak moramo pronaći ono nešto što je dobro i to uzeti za sebe. Digitalni svijet u kojem danas živimo, to stalno ponavljamo kroz našu emisiju, nikako ne pomaže u ovoj situaciji. Pa ne pomaže, ne. Zato što s jedne strane imate da se kroz društvene mreže nameće ta ideja kako je solo život super. I to ono solo život u 30-ima, kako ja imam svoje rutine, hobije i slično. Naravno da mladi ljudi i stariji ljudi to gledaju. S druge strane nameće nam ideju kako izgleda savršena veza. Ja se tu jako mi je važno naglasiti, nema savršenstva. Evo što ste rekli za prijatelje što ste spomenuli, nema savršenog redoslijeda kako ćeš to napraviti. Uopće nije bitno, ali ljudi kao društvo smo zapravo počeli razmišljati na koji način ja sad ovo moram napraviti. Ma nije bitno, napravi onako kako ti je zgodno. Mislim, Ali stigmatiziraju se oni koji ulaze u vezu, u brak i rađaju djecu sa 25, 26. Oni su danas u stvari više izopćeni iz društva nego što su bili prije 30-40 godina. Moguće. Zato što, kažem, mislim da su to nekakve norme koje smo donijeli jer kao obrazovanje je ključno i apsolutno nemojte krivo shvatiti, obrazovanje je iznimno bitno. Ali djeca ne isključuju obrazovanje. Tako je. Djeca ne isključuju obrazovanje i ne postoji savršeni timeline u životu. Tako da je istina i mi nekad znamo stigmatizirati, ali zapravo ne postoji redoslijed kada biste nešto trebali napraviti u životu. Ali neki ključan savjet i generalno razmišljanje, čovjek nije rođen da bi bio sam. Nismo otoci za sebe. Nismo. Pa imamo toliko stotine pjesama upravo s ovom temom, dakle nismo sami. Iako vezano u društvene, digitalno i slično, kolegica mi šalje jedan mail o robotima koji pomažu starijim ljudima, glume ljude, rješavaju se, kažu, usamljenost u Finskoj, u Japanu. Dakle, to su zemlje koje jesu, Finska je jako blizu Hrvatske. Bojim se da ako nećemo poraditi na toj našoj društvenosti, na našim prijateljima, da ćemo doista kroz 10-20 godina u Hrvatskoj isto imati klubove robota koji će pričati sa starim ljudima, rješavati njihove probleme. Kao što danas chat botovi rješavaju nekad probleme mentalnog zdravlja naših mladih. Mi ovdje nismo fanovi toga. Niste? Ne, definitivno ne. Spomenuli smo u uvodu, a nismo se dotaknuli, ako smo gotovo zaključili ovaj razgovor, što je s onima koji su u vezama, osjećaju se sami? To je jedna potpuno drugačija priča. Da. Dakle, jednostavno važno je razmišljati i o partnerovim potrebama ili o svojim potrebama, provjeriti sam sa sobom jesu li potrebe zadovoljene, mogu li im biti zadovoljene i ako nisu, skupiti hrabrost da možda potražimo vezu, odnos koji će nam zadovoljiti potrebe. Ili stručnu pomoć. Imamo jako dobrih obiteljskih terapeuta, imamo stvarno dobru mrežu, dakle, potražiti pomoć, razgovarati. Mi i dalje imamo stigmatizirajući odnos prema ljudima koji traže pomoć kada su u braku, jednostavno smatraju da problem se rješava ili svađom, tučnjavom ili rastavom, kao da nema ništa između. A imamo dobrih stručnjaka koji mogu pomoći. Alate i znanosti i svašta. Hvala vam puno na dolasku u našu emisiju. Mi apeliramo na to tokom cijele godine, u prosincu osobito. Provjerite je li tko u vašoj zgradi, u vašem kvartu sam, imali starih ljudi osobito, netko kome treba, pa samo topla riječ, možda nekad popiti kavicu, možda ga samo poslušati kako govori bez prestanka. Prosinac je zapravo idealno vrijeme da promijenimo takve navike i učinimo nešto bolje po tom pitanju. Hvala vam lijepo. Hvala.